Gusii. Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokeryo y'abayibuli. Nyabeta, toro munya kimi. Nyabeta, 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 toro munya. Nyabeta, 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 Kanyora Nyabeta tayo kinabori mamu babantu igati Nyabeta agende ekyombe kera nabangere sta mutomite nimba ntomucho yo asa mutomite kyagira ngwenda ngoko batu arenge chibesa na Nyabeta osana kera naso karende nelekyo muchiyo dikorio ya matoke naro Karena ikororo ekinaroche ngaro musbati getaro omone twiga ulimo geti Nyabeta ama isaba ibitoko ninya sora koni ngataka nkurerende limorangire tyagonjuka lakini ngataka nkurerende abantu bache bakonya Nyabeta enjire kabura kyagira umuntu ubunarire kanete onincharo konkeraro ngonkora renge bono ngaratiga minyoke nchikori yo muntu rakonya Nyabeta nabona mnyogete ngenda ngereza mama karnere sama mama kante itimu boa tiange twende pake familia bo twende mwabo Nyabeta ngereza mama mwa Eni tuko kiriale yari nge Jumatano sanga sana nita Jumatano saa 8 narituatiganite na Nyabeta njire ya sobo akakurigete kare rugura ngaenda njira mnyogete nchikororo umuntu ete nari guchiko chekie town lakini Nyabeta no twari ngenere nsabu asiri kurigete rugura aliga ibisukari gete biro no abwabwataire guchirogoro kose no twari ngenere ritukiri chinse saa 8 inche nari moroche iga kaimukiri guchirogoro kero kwa moroche abanda umuntu uyo muimugeti njira kibikosi Nyabeta nari chingu ta kuimuki gurioka yo abekiriko asugunani tia maoko Marcelo yo Ndoche ngochakire kombi yoyi Ochakire kongeri nera Goikamo kolere yende Goikandiri nere Ataragenda Sagini echite ichinsa tokwagi nkwanenge gukura muntu tare no bwete nenchina baranko igente akorete Nyabeta Sagini this is not time for argument hakikora nje please you are like my brother chinsa chokonya Nyabeta no ninja mamu mwabutafuat morembe ongera please koreyente okay Sagini
utauga gusego tebulya maswali amange kusocha kurera ona tiatori gichinjira turanyare Chiza choko nabongo baira pakase ase tikogecha lakini ningore gocha kubwata Nyabeta ngakibona urabwatwe Nyabeta umaitira umuntu richingu ngakiara mubwata mimukigo liuka. Okay abanya uri umuntu konyo kumubwatia which means umuntu yege ndongera amukorete litangani akamakumuimuki because to kuimuki umuntu maybe ba mukoreta akaba unconscious bakamakumumuki because to mwana muna wani gato kuimuki nyanja mai golioka koika maybe ateme go fight ndiye sababu ni karobon toligenjira to komokoni no me desvamo to komokoni ni mandas bamu bwata lito kwasi bamwirete nonta manyeti lakini ngo akoreta magoso litukorire nali kwari gukura gusorangeria ba please understand me tokorege ndogono igai chinsa chiokuoma mwabongoro sai nyinoro lakini no nero kurigoro tabwati morembe mwana mwabo mbabwati morembe mwabo hospital bwati morembe aki so no nyibete ngane birangara libicho irogongo bwana aki omwana ono kiete Mombasa mwana ono akagenda Mombasa agachia keva pi akeva kumukira akeva mamu mwabo agochia ekera ngakeire enkorongo teremere ibana amanyanga mbuyale ono nakinda akoremanya mbuyaga akali na Mombasa muna babo tebanga kuingia nira kutoka ni matanga omwana one niga chiete Mombasa ekamubara esinyata kabwati nchigwaka nyoranga pisi nikigoso umwana onakombekera pisi okay sagi nima to bwanchani wago chisinya beta nima to kwage chibu koibugo nechi talchinsa otakire gochaka kutwara maisugusu asokwegana mbiyale andao nabantu batete kusalia bwanchani banye as long as ndino abeke nyoreke we will fight ngomanya turasale tuliaye kuika morigi gento kero ke onde ya sakari no ari meri uranyoro mundu ya mugisi mugachitasi lakini kuika morigi kuika merchi ona monyore nakina kubuli naki ngai no mugambi usei no ga ngai mwae and then njente ke responsibility of report and then to chake kuri to involve no na basigari because to go take a ride again to get very serious they go involve obuguma bw'omuntu omuntu obugoriri orenga unconscious ona no ndoko kutenena ga yete gotoko turo no cha teke mwa momento me guchiro at least turaira naye twende turasolve because ekina wogo chiona kero le baadaye turaenda kwanza Claro, mucho con gente. Yo, mucho coro. Ey, ukopa. Baba alikupikia chakula umekula na ukashiba. Hiyo ni mzuri. Na nikuulize, uko Nairobi mahali mlikuwa na dadi, uko ilikuwaje? Kwa na magari kubwa. Magari? Manyumba. Hata manyumba kubwa kabisa. Na huko Nairobi huwa mnakula mandazi kila wakati, kila siku, si hivyo? Na chai. Lakini hapa tunakula ndizi, tunakula hata kuku nitakuchinjia, hata mayai hapa iko, hapa maziwa, wewe utaenda kukama ng'ombe, tuko na ng'ombe hapa. Utafurahia, si ndivyo?
Chere ngyo koligiga. Tinkora tara. Ogotararia boiri bwa ombo yoga. Mise ino na atamba atambe. Inkayo onsi ekali gochiari atamba atambe. Ngyo koraga. Omete na bwata na soko nyombo kuna mama tare ngo nari nginchibie kabona. Kero gotu nyombo ogochaka gotara. Muno tuereire gabana yuko. Ko mate sari kurwaki. Noroche binde byo kongeresa mbi wonkonye. Wegwete. Boni ganta ke tobu atinjire. Bakaka. Tubasa kokonyara gochise ino bakaka. Ogoikaka obere na nyatichi. Baka chinsanko ira no ngeresa obochingo obo ngai kwa chakera. Koigure? Sawa. Kwango igo sai. Ekengi bo. Nabo kwa atwire tu galinde iga na ndiriria ruete ka bono mamumu abagachaka gutumani ngaki nintu twamoseri emburage gotubaka gatu. Mwana kiyo yo nabo mocho chandete mamumu inoi. Akugotika nyomba yani gwachaka kusuru lense kweta kwe. Bono bakagankia cha kurigiga. Asaya tamba. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Television ya Ndizi TV nigegendrete goska ebirengo binde bono nigera se chiro yokorigia abasaki bamangana maya na boigo abagosoma mangana maya ase nyomba yoburaria eyo egendrete gukina asobwango mono ribagerio na rieribono erio komenta maunchorerio tomebisero bya ugo chase email ye ndiztvnews@gmail.com wekach tariki kianda chumutinyo yomutangani omwako yoga wechi wibere na meronko eberenene Ndizi TV obwansu bwomugusii Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngeberenene bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota gete tumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo erioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime Ndizi TV Ubwansu Bwomugusii. Wajua mimi nitakuchinjia kuku. Unapenda kuku? Tamu. Alafu tena hata mayai pia utakarangiwa. Na huko Nairobi mlikuwa mnakula nini? Indomie ni kitu gani? Indomie kwa Kisii indomie kiki kari kuku indomie. Indomie. Tena? Spaghetti. Tena? Popcorn ni nini? Popcorn inatengenezwa na nini? Mahindi. Ni tamu? Alafu tena kitu kingine. Crib. Inatengenezwa kutoka nini? Hata ujui. Hapa sasa wewe utakula ndizi. Ndizi sipendi. Upendi. Ndizi ikipikwa vizuri utakula mjukuu wako. Lakini hata hivyo nitaona vile nitafanya, lakini nitaleta ile ambayo ni mbivu ile nzuri ile ambayo imegeuka rangi imekuwa red. Bas, hiyo ndio utakula. Tashiba kabisa. Ukitoka hapo umekuwa msichana mkubwa. Si ndio? Bas, ni mtoto mzuri. Mwana one rero tindali tina murengereri gwake mukirone ikiete Mombasa atebete ng'anore nebirore nachambikire kitirisa igo mwana one bana chieta ake nchigwake simi entebi pisi inkigose
lakini hapa Swahili batebete na kuingia Mombasa ni raha, kutoka ni matanga. Omwana one ni kasi akabwate ekamumegetia kale pisi Gusii tigande mengampisi agakale ase gasi omonene ngoroki monene nyigorere ngoroki ase chindoto ng'omwana one mbuya gusaga akali kurinde ikigusii kegoteba ng'a emoriti yanya kwanire nyina ninyine kwanire emoriti nche bono na inyuire muna mama omwabo aki omonene one tontiga ochong'igorere ochong'oroki ase omwana one ng'a inkikegerete mboko ng'uki akanyorete ndabwati moirio nde ndachi kobori ng'a komanyete mokeira Mombasa timbwati moirio nde mokeira iga ng'a naye nkona korera omwana one naye ng'a tiga amaiya ndagio amama omino omonene airuruki bakaga abwago okune nayo inyore Nyabeta tukarie iramo ngabatei nkorende urwase monto nde bwensi urabo tatuganiretie amaya ase omwanchani bwetu ngabatei nkorende chingaki chiobokong'u ne chingaki turatoke tugwatira turamo buya Nyabeta boniga tuyo amananchi asore timaiti chingaki chibono nalio ntaete mono nalio taete obokonyi bwane mono kabisa lakini tinkonyara kumayana na asore nkai ng'ai ngochaka gokorigeria ndogoro gosema ate kini musaba Nyasaye asore imate gento kende ngeo okobera ekibi Nyasaye nari naye Nyasaye akondendere because boni gatimaiti asore tinkonyara goiko ndore ninki okobera ndora senda gokonya sabokonyi wane boraike boni gento ndagosaberi Nyasaye irinda kurinde pakali tukoriri togocha korona nande na komusana keronde nchebweka igankaransite ntanyare kogokonya ntanyare gokoloketi asore ngonko iguna mariga kurwa maiso lakini nche no musaja tinkonyara kurega meane gonkumia bobe sana keronko nyora nga tinkonyara kogokonya tinkonyara gokorusia bwasobekire timaiti ni ng'ai Mami alikuwa hapa lakini ametoka kidogo, atakuja leo jioni ama kesho anaweza kuja. Mbona kuja kukaa na sisi huko Nairobi? Ai. Umwana uyu takabacha mangana bo. Wana nkinda che mwerese bono. Ni maite kebabu nite bamura mangana kale mangana. Babanje ongea Kisii. Oh. Wana Kiswahili yeye gosu wabara wosi jo. Sasa wacha nikwambie hivi. Yeye alikuwa mgonjwa, alafu akakuja hapa, alafu ninaendelea kumtibu, akipona vizuri atakuja mama. Atakuja tu Nairobi mwende kukaa na yeye. Sawa. Unajua nini? Si unaona jioni tulikula mboga. Sasa nilienda huko chini. Kuna buchari huko chini. Nikaenda nione kama kuna nyama, nikuletee ukuli. Unapenda nyama?
Niliona huku kula vizuri jioni. Ndio maana nimeenda hivi nilete nyama huku. Odia. Nataka Gusii. Kai. Onjomba. Muganga. Yabang. Ambiande. Umate kile sana yenga nyete. Oh. Naonje na migere. Na migere iga. Nalikuwa ngakire si. Negasi na bwa digasi na go dibatira. Mbonto bwa makasio make iga. So tutende gasio ma yakingo kora kurora iga twasiba no manyana biye iga. Na next na yako ndangere gasiende. Wadina simia mongwano tiruswa. Mongwano atemere kumwakire simu kurumambi. Hariko bogori. Kai. Wana sinyire ngaki. Wana njomba. How do you work? Abantu bina bari na buko kora na buko. Ya mongwano no mujara lakini mwana mete. Nkigose lakini. Isimi eka ate ngo ngiata ko batire simi. No muiso nde yabe mu Jumata tu enga salia ko yabe Jumata alia. Tukachikora te nyumba gete. Omonyo ne anga kiti simi ke mambina amote tukwa sachi ko chakere nyumba echo. Nyumba yo bacheno. Anga kiti ke mambia ndala no bole. Sita irigete Abuatiraba megwero chirengete Monguru tatambu ya mono Akibaba buri yene nyota Mokungu kwa ngete ni kansigete Arikuta mangana bunembegete Onchaine Tosikaine Toikuanaine Tonga chituini tokwekaine Kende tikeri kera tuatanane Onchaine Tosikaine toiguanaine Tonga chituini tokwekaine Kende tikeri kera tuatanane Nyabeta Nyabeta Tomo moyae Nyabeta Noyae Nyabeta Noyae Nyabeta Wachanie Nyabeta Bako moyoe Nyabeta Aye Nyabeta 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 Mwono muyae Nyabeta mwono moitongoe Nyabeta Masika manganae Nyabeta Ndizi TV Obwansu Bw'omugusi omurigereria bwa televishoni ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akisimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene negokurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogo nkorwa gusi neji county chito etanaine buna e county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet,
Kisumu, Migori, n'ekisemo kinde kinyinge. Nigo kotonyora asite kode ya Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomo Gusii. Omorobiryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubo ao byorogonko rwa Gusii Kenya n'ensenkima egati yalyo konyora namuna ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa sama minyoko chingundi karate umupira bwenkoyo kurwa sechi league ao buna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya mas demo korwa sege tigi ya Kenya Green Stadium ekenege tigi ya inka se timu ya Bomachoge bara inyora no murbeli bwechi gosoli ngoche ya mas demo korwa sege taseni kia Ndizi TV na buna botambe eta nende mo Steven captain 001 yesike taseni kia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chisa 10 chamaragoba goika chisa 12 chigosori ime ya Ndizi TV omwanchumuliriye bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriye television yao na mbegemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosoko menta na bogo toikera ase kiresimi ase namba enotisano na ibire inyesato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito icyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko gendanya koe ase bara ikurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu vuomo Gusii. Television ya Ndizi TV nigegendrete goska ebirengo binde bono nigera sechiro yokorigia abasaki bamangana maya na boigo abagosoma mangana maya ase nyomba yoburaria eyo egendrete gukina asobwango mono ribagerio na rieribono erio komenta mauncherero to maybe sero bia ugo chase email ye ndiztvnews@gmail.com we catch tariki kianda chumutinyo yo mutangani omwako yo wetu wibere na meronko ebirenene Ndizi TV obwansu bwomo Gusii. Gusii Urban Blast omugaso obona turi gucika babuna butambe chingia na ndo mwancho murigererio Ndizi TV na bwo bwansu bwo Gusii kugena kwanira no gendrete kwego kya aso kubwatie miroberio nsieri tkoria rero ime yegetasenie kigani go charagire chinsa isato chiabona mogoroba chinga kingo kwarigania SMS amaya erio nkomanye buna nara yaya na kwariganirie asenchera ere yobikiranu nyora sensemo ya Facebook na bagotonyora wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube botobwate wetra Ndizi TV News baigo na boko ya soma wetra www.ndizitv.net ero tagendreo kumanya buna gendra tego koreka na kurwa se chinsinyo au imeyense ya Kenya ero tari koine kya nche ya bene niga kurokwa John Kibati sangana nchoi komoerio
muriere banongo kwarigania yonko manya senchira ere yobekirano ekeroto gochaka korwase county ya Kisii awase ya mateyemo korwase kenyoro kia Nyabinge yotoka se wodi nyatieko yabereke weso kia nakoboria gosirwa eri omwana obo yobaka gokora amatemye class kia 5 na 3 KCP omwakoita na kwenyorera amaxi chiminye nabere abega kwegenderia ne skuru anana goikirana ase skuru ya secondary ya Maranda wasabete gakorangirwa omoroki woyo aserieta Francis Ombati nigakoreta amatemwa ye korwase eskuru yoboroso ya Nyabinge korende kubwatkana nobotaka ubwatase engeyo nigabebori bateru natiba konyara kumuira se eskuru yo nabono kuganyia gosirwa eri komokonyo mwana oyo nerabega kugenderia na masomaye asenchiremo yogoikirania endote aye ase amatukare bosio orbotioro nigotwarganire no muriketo Ndemo Stephen. Chitariki ya 23 omutenyo 11 mwaka weta na aramisi omoroki gwa Francis Mwari Ombati ainyorete kevoikiranu chitariki ya machibwa KCPE anyarete gosokiwa no waziri Ezekiel Machogu. Alafu saa mama katuma network nayo ikakuwa mbaya. Sasa nikamwambia acha niishie kucheza na makazini zangu endelea kutuma. Alafu kidogo hivi tukiwa tunacheza ball nasikia relations mamangu naye ndio hiyo jana umepita. Sasa nikamwambia umepita, unajua unaweza pita na 380 na 390. Kaniambia hapana, umepita na 402. Akanionyesha hiyo message ni alikuwa ametuma. Kumbe ilikuwa the reality from 402 from a public school. Ilikuwa expected. Narenga kumanyomo ki Francis abegeta se skuru ya serikali ya Nyabinge iriyo konyora max ya yoi goromono ase skuru eyo. Well, miss believe kwa hard work don't now in work hard but ipati pesa. I believe in work smart. You working smart ndio kila kitu. Like me sikuwa eti na study tu saine what. Basi saa 3:30 nilikuwa kwa bed nimesleep. Na hadi sikuwa naamka nimeamka 4 kusoma. Nilikuwa naamka 5 na prepare kwenda shule. Like alafu break it unakaa ndani ya class utaki kwenda kucheza nje. Mimi bado nilikuwa naenda kucheza nje. Like saa tukiwa all days nilikuwa na take 3 hours tu kusoma, hizo zingine ni kucheza na kufanya kazi za nyumbani. Omochengo yuo nigo babwa matuka make asibone amate ya Francis ebwategetiro kyo goisanekie nibo yoko moso ya Maranda High School asarange iri. Noni nje yangere dekia nene asense ma yeskuru esinjo tindi kwenyara biye ikasi ngokora yoko boko yo mchengo nigo konyoragero likende tokogenda tindi kwanyara twiranire goche isiko twanda twajikori kitwe lirito twete ngangonyara tole gasi tole tenyano nyano mutotra yo mubaragire kwanyara saa singine yabere ako mwana uyu unaitete biye na matemo asite naitete biye nsa nero okorire biye mwana uyu orangire guchi Maranda School igere yukugania okonene ntanyare goikeri buna ncho muiburi Francis mwana umane katokogire background nyina n'abantu bago struggle kubeka none ndagere mesa y'abana babakuria nigeko baboko sana none mwana wa Francis they all travel school wa into na abantu ko support has lunch ni tokomwa sometimes to mwa breakfast pako mwana yikirega otowaire no revision books none utango nyara kugura even a writing material exercise book ninto ngo mwana oyolika tokamakori omuki no maena so mwako mwana na akoromukia nero linge mutangania ase school yaito ogo semeri kwa bobono nigo kuraso konyorobo konyi erio Francis agendereri chisemi ondo oranja bwatisi egero mwana oyo nanyara kobaga gosoma Maranda High School tingo nyaranje bweka. But for now as you can see me right now nimeruhusu kwa sababu my parents cannot support me financially. I'd like it if any well wisher shows up to support me for my further education. And I give him or her my words that I'll do my very best, work smart and deliver.
aigana senka ya Francis Ombati omwana omotang'ani korwa ase esukuru ya Kenya Binge Primary ase amachibi ba KCP asokiwa omwaka oeta oyu ase bono obwatichingaki chinkong'u chiokweyarigania bosi bogosoa ase esukuru ya Maranda High School oyu arangeri ase bono kobori nase ore gwatupugania okuya kunyara koba bagwesoki kobeka okoboko kweneki buna Francis oyare kosoa ase esukuru ya Maranda eri nanyare kobeka omoki bwoikerani amarora abwate okoba omoinjini koripoteria Ndizi TV korwa chinsemo chia Kenya Binge chigotoka ase ward ya Nyatieko ward ebonge ya Kitutu Chache South irietariane Ndemo Steven Mbuya mono omorikio ito Ndemo Stephen ase oroboti ororekiranu na barayanene korwa ase county ya Kisii nigo bagenderete koboriwa kwenekia bunangorigerere bare ebyewa ase abasae na kubasira ase enchira ya moyo kobakonya kwegenderere buya ase amatuko are bosio yango bwatkanane gati ababwatani abwane ne babete bakogokera egosori engo ye yabete kwenekiwa ase ebunge ya South Mugrango ime county ya Kisii asane ne babere bagotogia egosori eyo na komochia bali babete bagotorokia echimbwa chire chingia nigo baruro kuboreo cha saba sae bonsi kwenekia bunango beka bare omokia bogokinia ebiego byabane na sensemo ye chigosori na mono kworokia chimbwa chindonge asencheremo yowe konya ase amatukari bosio amangeni gotwarigane no murikeito Apolinari Sakama Singa kia Kenya bagenderete gochengera omwaka moya nigo yorwanirete kerogo kyobwa MCA kurwa se wodi ya Bogetenga Richard Nyagiro aine kiango chiare gosira chitaranta awa sorogongo rwa Gusii anene chigosori chienkoyo Gonte gwakera management yeke wanda ngambye mono asenge njo mwongoza tournament ye ega kwa asenge njengia nonye ogwese na kankwarengo nali gusabanga enga kiende gwenyarekana etugora kanike wande keke tuare abantu bakomane jike wanda from chizemo chionsi niga kwanira chimbwa chingiya asebo igamo chia bali bonse batenegeti chimbwa chingiya se chigosori echo boiga satogia etimu ya ikoba so kwenekia chimbwa chingiya engaki yokogosoria bwate a lot of indiscipline kuya sabantu baito bo especially abantu baito baga iganya bigeno abantu baito bale bwate mupira which is very wrong omupira oyo yomo akana aliko gora siringi 7,000 na ndo kwa chibochora iya wache tandra ikobanja bwate some indiscipline amatuka maiga lakini inja atete change kabena iringi ya bono naende Royal Kings mbatwole babushidende nabantabaya nigo abasemi abantu buya gosori eyo agoteba nenchere yemo yokoreta abagosoria amo na mashabiki amo asebo igabenekeria chigosori echigo chikogenderera omwaka omugima natagete inisharinga onye no kubwa because intagete eno go chamo is not about kurwanira kende gios egente geregora gene gentegeke egento natagete abantu baito bachamo ri babane ruse bakwenda kunya kuria chinyasore gari na marua bache bachiese mupira na kumera na gutwara gusani yes abasani oboiga bokogenderera because ntutakaineri tukaseri tuko promise me inga there will be discipline egento kende ntotokobatebi abantu baito I'm happy nga twakorire buya there was no incident in security nerero patimairura oyore omokenya omenyata ase chinse chesiko nigo aliaira yogo chikorosia egeti elekwenekia oborendi bwabagosoria nore natene nandi president omonto korokunga Robert Mairura omo America agambete no mu America kulingana negetieke tokaiwana omutinyo gatatu epara gunkoro story tobeke chichuma bamura waitu baojia samba umia ojipara tokagamba no mu America nande ngoikara story na management yegetieke na bogirange ngima torosie timu yemo toyesabere different no nisato na savana toyesabere na Gor Mahia elinda bamura baitu baba identified koruma bajigwakera isikona barabu twalire mechande menge asegetieke kemopira tyangwa neiga abamura bange baochese mopira bakora bagota bendanka bachiko ngura kenenkeyo bagosoka nakyo bogirango yantu gutwara sports academy eyo okonya omurachi talent chabo chokomyoka nemepira so that kwaba nacha deka roro moke ko okora twakora nere TV gari Manchester koko chiesa nigo abaraibaga nigwa kurigereria ebiegwa ao na gosira eligokonya abasai kwegendereria ndate babaniki
Onyendi yali kunyarikana. Abantu mbali bako babarai, ekero babeira abarai, be bangamba tageti koika abantu bamwe abararia. Amen. Muna bono Richard mbura tabwati borai bonde. Lakini erena inyorete nga abantu bamwe abombaro geko gere mwaka gero ichete koera gata itekoreta abantu bamwe abararia. Amo. Egento kende nale gotebia abantu bamintu banyabigina. Ikigeta kire koba egento kienyencho mono. Bande bonsi bagocha nyabigina gwako mupira gusekera barikire. Abantu abonsi n'abamintu. Kuripoteri ya Ndizi TV ncheri atana Polinaris akama Miamono murikeita Polinaris akama se orobot ururikira no muraiwense Dr. William Samoei Ruto nigagendrete komochia ubutumike ube bwebigambiro asogoturubania emeroberio ye serikali ya Kenya kwanza okona chinga kekira nase omoyega bwa matanga yokomwenia omugako yoreta tomwabo omosereta bwe county ya Nyandarua Ruto nigabaga kwegerera obokoreri bwe serikali no tabuna omwako yego bwechibibene na meronke ebirenene nige serikali temeroberio emekirano yogo ikirania amagendro asaba Kenya bonsi anena sensemo yogo konya abasaya batabwati emeremo na mono koronge ya uchumi eyo yabeire gekwira na magega ningo bayigabaga kwegerera igoro yogo konga kubugima okwabara ya banke anene kurwa sensemere kwa mirire serikali ya Azimio la Umoja wa Kenya bagendrete kugikiria asikira tabuna serikali yense ya Kenya anigo erase kongu kubwatikana na madeni korende tari kubwatikana no komento kwebango unaba Kenya bange bagendrete goteba. Tumeelekeza mawazo yetu na mipango yetu sio kwa mambo ya leo na kesho, ni mambo ya usoni na vile Kenya itanawiri tukiwa pamoja. Tuko na mahitaji mengi. Umenieleza mambo yenu ya mabarabara, mambo ya stima, mambo ya hospitali, mambo ya kazi ya vijana, mambo ya maji. Haya mambo yote yako katika mipango yetu. Tumekuwa na matatizo kidogo kwa sababu mambo ya uchumi wa taifa letu ulikuwa chini sana. Na tulikuwa na matatizo mengi kwa sababu madeni yalikuwa yametuzidi. Na ndio sababu niliamua ya kwamba lazima tupunguze mambo mengine kidogo. Mambo mengine tuyasitishe. We delay some programs, we postpone some programs until we stabilize our economy so that we don't make the wrong decisions and make mistakes that were done before. Lazima turekebishe mambo. Najua ya kwamba kuna mjadala mkubwa. Watu wanasema shida ya Kenya ni hii, shida ya Kenya ni ile. Hata wengine wanajaribu kulaumu ya kwamba shida ya Kenya ni ushuru. I want to tell you ya kwamba shida ya Kenya si ushuru, shida ya Kenya ni madeni. Tinga kiechbo igo Ruto nigabaga kubwatuka ege kurege tindi gochiase bali abagendrete kubwatani wana mwana yobo krumi anena sensemo yobo bwenase omuroberio o NHIF asikeria terera nigo babikremeroberio isaine yogo chiako eneki abuna obo ibibwe nibo yaba Kenya bwabeire bogoika omwerio nigo boigaru kubore gochiase bigambiro gutatumekwa ase obo krumi obwo asensemeyo natara nigo babikremeroberio mekrano asensemeyo bochenu yoko eneki abuna abana inchi bonsi babeire bagokonya. Mambo ya watu wachache, people with vested interest, people who are beneficiaries of the corruption in the former NHIF, ganging up with corrupt judicial officials to stall the program that is going to make it possible for ordinary citizens to access health care, so that a few corrupt characters, hospitals, fake doctors, can continue to steal from NHIF. I want to tell them it will not happen in Kenya again. And we will stop it. We support the independence of the judiciary, but corrupt judicial officials working with those who vested interests
that are benefiting from money stolen from NHIF, who want to perpetuate judicial tyranny and judicial impunity, we will deal with them. We will fight with them. We will not allow them. They will not go far. Mimi nataka niwatangazie mapema. Mimi ni mtu ambaye naamini mahakama. I respect the judiciary. I respect the independence of the judiciary. But I also believe that the judiciary cannot be abused by a few corrupt judicial officials. Muyego yabarai au kurwase serikali ya Kenya Kwanza bigomba ikirana gati abamukonyi b'umurebwense Rigathi Gachagua omonogeri bwebunge ye Senator Amason Kingi barai bwabare abange ase bunge Kimani Chungwa egati abarai bande abo mono baba bakorokana akomochia serikali erie gusensemerie kwa mirire serikali ya Azimio la Umoja One Kenya na kwegerera serikali ya Kenya Kwanza asibaterina nigo bwate emerobere miya yokorongeya uchumi yense nabo igogo konya omwananchi togotikana nayo nigo omwaziri bwamangana yige corona boigo gender Aisha Jumwa Amerika gochakia umurobere obogo konya abanyaruka asoko genderia na masomabo anene bali bakorwa sechi amatechi tari kwenyara na bali babete bagutiga chiskuru ko bwatekana na makonye chingenjo au na marito agenkyo egatia yandamanke nabono nigo abanyaruka wetani komikorwa se county ya Kilifi abarachigo konyeka asoko genderia amasomabo magayo murobere yo gochakiwa okwana chinga kechyo Jumwa nigateba na nigara chwekirana ase chinsemo ao imense ya Kenya na kwene kiabuna abanyaruka abo babere bagokonyeka asate babuna uyo numurobero bwe serikali obwo kwene kiabuna abana bonsi mense ya Kenya babere bakwenyorera chisemi nengana nonya nabo yabwe kwegwa okoboko asibaba kumotogia Jumwa asemere memi yagokora asababu atani bechisemi gati ababari babere bakogerege tamukerekyo na atana nigo barachi kumubwatsia asoko ene kiabuna abanyaruka babere bakonyora chisemi mense ya Kenya. Hii program ambayo niko nao ya kurudisha msichana shuleni hasa wale ambao wamekosa matumaini kabisa wengine wametekelezwa na jamii na wengine pia wamekosa matumaini ya kwamba wanaweza kurudi shule, lakini under Aisha Jumwa Foundation leo tumechukua wasichana 10 na tunawarudisha kufikia shule zikifunguliwa kuanzia tarehe 15 na tunawalipia shule ya fee ya mwaka mzima. Kwa hivyo wengine wamepata karibu wote nimewarudisha boarding schools kwa sababu wengi walikuwa wameitwa boarding school lakini hawakuweza wakaenda shule za mitaa hapo. Mambo pia hayakuwa mazuri, wengine wakapata ujauzito wakajifungua wakakosa matumaini kabisa, lakini ukiangalia makatasi yao kuna matumaini kwamba wakipata nafasi kama hii wanaweza kuwa watu ambao wanaweza kutransform maisha ya watu wengine katika jamii yetu. Kwa hiyo na wasichana kama 50 ambao tumeshapanga mipango yao yote. Na wengine bado tunajadiliana na zile shule ambazo waliitwa mwanzo kabisa, kwa sababu waliitwa shule ambazo ni za kitaifa wengine, lakini wakaishia shule ambazo ni za huku mashinani. Kwa hivyo bado tunatafuta hizo nafasi katika zile shule za kitaifa. Wakati tukipata majibu ya kwamba they are ready to readmit them, then hawa watoto watarudi kule, lakini hawa tayari tumeshafanya mipango yao yote na wanarudi katika zile shule ambazo waliitwa previously kabla waende hizi shule zingine ambazo ziko. Tumesema ama rais alisema katika serikali yetu ya Kenya Kwanza, wale watoto ambao ni young mothers na wako tayari kusoma, tayari katika wizara yangu yeye alitoa amri ya kwamba tuwe na mkakati na tutengeneze policy yani vipi hawa watoto wanaweza kurudishwa shule, na already kuna hiyo bursary scheme ambayo tunaifanyia kazi. Sisi kama walimu tumeamua kufanya kazi na yeye na kumsaidia pale ambapo atahitaji msaada wetu kama walimu, na viongozi wote ambao wako Kilifi County, yule ambaye yuko tayari kufanya kazi na walimu akitutafuta sisi tutafanya kazi na yeye tuhakikishe kwamba watu wetu wanapata kila ambacho ni wapate. Maana watoto ambao sasa wako hapa naamini kabisa kupitia kwa mpango huu ambao mama Aisha yuko nao watarudi mashuleni na watakuwa watu wa maana mbeleni, ambapo sasa kama wangepata msaada huu wangepotea.
Wizara itenirete chibesa imense ya Kenya nigeganrete kubori wa kubwatuka chibesa chia CDF gochiase chi constituency Jones imense ya Kenya asenchire yemo yogosira aborokiwa kwenge kogendereria amasomabo ase chiskuru yani gago chachinga kiemerobero yokwigoro we chiskuru egenderete kwarigani wa kigime imense ya Kenya ase chiskuru echikagere koigoro gochaka chitariki 3 cy'omutyenyo iga iyo eriorira ritkoria Jumatatu eikegocha abana nigo abachumbe egati abachumbe babere bakomochia serikali kubwatikana no konyorwa gukubwatuka wechibese chiga asikere baterebuna nigo muroberio yoigora chikoirera abarokiwa bange gutigara ase chinga batari kogenda ase chiskuru kubwatikana no kuburwa wechibesa chinga kiechyo nigo baruro kuboria gochase wizara yechsemi inse yomo waziri Ezekiel Machogu kweneki abuna nko bwatuka bare omweleke omuya anene chinga kiechiga chiskuru chigo chakoigorwa receive wanafunzi wa Tana River bila condition yoyote. Kwanza wakae shule, pesa ya basari ndio ikiingia sisi tulipia watoto wetu, kwa sababu saa hii tuko katika hali ngumu sana Tana River hii. Watu hakuna mashamba, pesa hakuna, lakini basari wakati yote pesa ikiingia, mimi na Mheshimiwa Saidi tutaanza kutoa basari kwanza za shule za within ambaye za constituency zetu. Mara hii nimebadilisha mtindo wa kutoa basari. Nitaandika check kwa kila mtoto na hiyo check nitapeana kwa wazazi. Kwa hivyo nitatembea mji mpaka mji kutafuta wazazi na kuwapatia, kwa sababu nikiwapatia hiyo check ndio watapata kuenda kulipa shule ili wapate receipt. Na magega yomuraibe kiama kia ODM Raila Amolo Odinga wesokia na korwego sererio hoyogo chia kugendereria amandamano mense ya Kenya asokomochia serikali ya Kenya kwanza anene kubwatikana no gutekerania chira asaba na inchi kwirera obugima kugendera gokonga mense ya Kenya nigo bono egatia barai kurwa sensemo ya Kenya kwanza anene kurwa se county ya Nandi babere ba wesokia na komochia ego sererio yo bagokwana ase ebunge ya Aldai nigo abaraya bo baterebuno murai wense Dr. William Samoei Ruto nigabekire emirobere mekiranu anena sensemo yo kurongeya uchumi na gokonya abananchi anena basae wetrase opwagachi wechinyomba aserigori yensekegima na otabuna ai ase ebitamkerebyo igo murai oyibekia makia ODM Raila Amolo Odinga nigatabwati ekerenga gosenge nchende yonsi ijogo cyakora amandamano imeyense ya Kenya nigo baterebuna amandamano nigo agoturbania emeroberio ya magenderero. Sasa nataka kusema ile report na ile pesa ilitumika kuunda hiyo mazungumzo sasa imekuwa bure, unataka tena kurudi kwa barabara ili kudhalilisha ile economy ambayo tayari ilikuwa imeharibika. The economy is looking up. The government and the president is working hard. Through his efforts, the economy is starting to pick up. We want to ask the opposition, don't take us back to where we picked this country from. Kwa nini asipatie nafasi president wetu afanye kazi? Tumelipa ile loan ilikuwa bei kali inaitwa Eurobond. Na maisha yetu inaenda kuwa mzuri. Kama alishindwa kwa meza kuongea kwa meza, unaenda kwa street kwenda kufanya nini kwa street? Mtakubali kweli kwenda kwa street saa hii? Maisha iko ngumu. So hakuna haja sisi kwenda kwa street. Abarai bage siasa korwase county ya Kwale nigo baboriwe kubekense mochito bauti cyabo cyage siasa na kubeke miroberio yogosira ebyewa byabasaye ayangorengana negati abarai korwase nseme yo bakorawa no mubunge omsambweni Faisal Bada asikere batera nigo baraje kubwaterana asoko eneki abuna barigereire ebyewa birase abasane na sense moye chigosori iri okubasira sentre ye moyo kubakonya kwegendereria asama tukabusyo. Tutaendelea kuenua hivi vipaji vyenu, tutaendelea kuwasupport kwa sababu talanta ni ajira. Nataka vijana wa Msambweni tushirikiane, tufanye kazi pamoja, na sisi kama viongozi wenu hapa mashinani tumeungana kuwalinda nyinyi vijana wetu. Mimi ninafurahi sana kuona kwamba vijana wa Msambweni wameweza kutambulika, wameweza kuwezeshwa na kupewa fursa kuonyesha vipaji vyao. Na sisi kama viongozi tunasema talanta ni ajira.
Esegeto nigegendrete korwewa gochiase abaiboli kwenekia bunanku barinda bale abana babo chinga kichonsi kuborokerera chimbwa chingiya asenchereyemo yokubatanga kurwase amakongu yechingencho au anene buno obutumeki bwebinyubwa byo gotindia amaritagenkyo egati yobusalia bwechingencho au na mono kubakonya se okubarosia koba egesakwe ya Kyamambya aya nigakwanirwe negati yabarai kurwase county ya Nandi asebali ababeire bagosese county iyo ya Nandi asekeria ababeire bagosegeta abaibuli kwenekia bunankorokerera barabana babona korora buna ababeire bakonyora anene amaige yege Kristo nani ngobaya kwana chinga kicho kubekerwa egutwa kwa barokiwa abo babeire bakonyora amaigerio yedini. Au watu wengine wameweza kuleta mambo ambayo haifuatani na dini. Na tumeona pia masomo ambayo yameanza kuingia katika internet na mambo zingine, mambo ambayo yanapoteza watoto kwa dini. Kwa hivyo siku yetu ya leo ilikuwa ni siku ya graduation ama hafla ya watoto wa hizi shule zetu zote. Tumeweza kuwafanyia mtihani na tumeweza kuwa grade na tumeweza kuona natija yao na tutaweza kupanga pia mipango yao ya elimu wakati mwingine. Abamanyi b'ekisemi korwase county ya Trans Nzoia nigo bagendrete komochia serikali ya Kenya Kwanza insiburayi wa murayibense Dr. William Samuel Ruto no mokonyo Rigathi Gachagua watakana no komentwa kwebango asaba Kenya egento baterira nigo ge komentera abaibori egurube anene chinga kicho wakana school fees ase abaroki babo gokwana ime ya Kitale nigo baganirie egurube yogo keiwa asekeria batere nigo aboroki wabange barachigo chandika gotigara isko kubwatkana no kuborwa wechibesa kurwasa abaibori babo echaba konye asoko enda chiskuru na goikirania emeroberio au. We should make education free from pre-primary to university. That is the only way we can lift the lowest at the pyramid. But if we continue to hike, increase the taxes, make the cost of living very high, and then in addition you increase the university fees, you hike it, you start removing subsidies in high school for the poor children, you are actually wewe unawasafirisha mbinguni mapema. Other CBCs in other modern developed world, the government subsidized education cost and leave the citizen just to learn. Kurigereria mangana ye chigosori nigo chigosori chigandrete kwenekiwa chinsemo ao imense ya Kenya anene ase chibunge chirikorawa na bachumbe na korwase county ya Kisii anene ase bunge ya Nyaribari Masaba nigo chigosori chabete chikwariganiwa ase egeti kyagetacho korawa no muchumbe bwenseme yo Dr. Daniel Manduko abarai ao nigo babete bagwikirana abo barweto kuboria gochiase ogosira mangana ye chigosori anene ase abasae abo babwa biewa nigo kuboria kwa beto gokorwe wogo cyase umugavana we county ya Kisii Paul Simbarati akobekemero beremekiranu yogosira ubwagaci bwebiti ase kigosori echo kirabe kikwenekiwa nigo egosori yabetege kwenekiwa gati timu ya Gesusu ya kombinana ne timu ya Ichuni ase Gesusu yabetege koyikora timu ya Ichuni egoria yemo ase bosa nonya nabo nakwebwera egekombekyo ase nonya nabo mwaziri wekisemi Ezekiel Machogu abetege kubwatoka chishilingi enusu emilioni echisha chigosira amangana yechigosori mono ongwakera omwaziri ito mbia mono Ezekiel Machogu oyo minto apoko motebi mbia mono ase esabari atwaire enusu emilioni takarabia timbo atia mange nje governor egende mogioka tubwaterane tokonya banaba ekena kiegeti tobwate ase ward ya Gisusu na into twetogeretie no bintu byonse pikwara no nye president no yacha lakini egetie ketigeribu ya mono your excellency igongo gosabanga omwaziri nara nimanyetenga omwaziri Eric. Sisi kama vijana tunataka tushukuru viongozi kwa sababu mmetupatia kipaumbele kucheza na kukuza talanta katika sehemu hizi. Mheshimiwa Manduku, kwa sababu siku ni yako hapa, you are very much connected. We want to ask you, request you that you enhance
little bit of it, ulete viongozi kutoka sehemu mbalimbali ili tuweze kupik talanta za vijana, tusaidie vijana wetu. Mwanchi omurigiri bano roboti oru okorwase amangana ye chigosori na rogotoreta omwere bwa maye chinsesato asenchera ere yobwikiranu ngo gwakira ngambia mono ayogenderete gotorigereria ase TV yao na bali bonse bagenderete gotobwati ase chinsemo chimitandao ni gonko bakira ngambia mono abari kibaito bali twato kubwatira na soko eneki amangana wekera asenchera ya bene na baraboti ngo batiga isko asenko bakingo bakira ngambia mono nyora ase meroberionsi ya Ndizi TV na bogotonyora asensemo ya Facebook kwetera Ndizi TV News Digital semo ya YouTube watunyarwetera Ndizi TV News ase website yaito na buko yasomwetera www.ndizitv.net eri togendere gokumanyia asenchera yobwekirano na wetka korwa ase chinsinyo au ime yense ya Kenya iritoriane Evelyn Osero norione KHP channel yogicha wekera asenchera ya bene nigakoro kwa John Kebati kirongo kuganeria oburigereri borobya ase meroberio yonsi na boigo obotuko boroboteru.